kalalong ba ladang adon hakabor ladang adon lang berkibriu badan hakabor let's say development ngala ban ai tangi constituency jonga bobon ki emeli ki lasang ban pet no di tai rukom te haba ki stang ban pet di tai rukom kamdei shoot namanta ka judge ban riu kamdei shoot namanta ka state berkawai bangin develop ban kentiu ni kala ada tang ban kentiu no tang ini iketeng jonga ijingla jonga ea balong nyo haba kala along so micro level hangani rukom babon hi na kini ki MLS jongi ki pet penman ya ke ke jing yo nong namanta ya la dia swasimen but hadien probably kumno la dang adon har tu syuki ngala ban I development itu constituency basulong no kala la sha hijack and the entire process but you ong no kata policy making kam desho policy making kala more or less kala long no micro development ya kibre ki bay dan ketilang ber kibre bam dan ketilang itu berat cerut te babon hi ni ki MLS ban you ong no ki kwa ban pet seng ne ki kwa ban kenti seng namar ba let's say haka jing long jongki ke jing yu i bami i jangai jongki ki sngo ba ladang i pet ni lesing ila banwan wa ke jing ndai in reality pat ka politics jong ka state kanang hiar ke aba politics jong ka state kanang hiar kidang don pa ki banang yo ban thombor na makidon ha bor ti kidang thom ti kin yo ban thombor te kamlong equitable shoot te ta ka development kala shulong no geographic centric kala banlong people centric kini ki minister jongi kini economic mat ki jongi ke lapen ban tangkum gitu kinong sam sana haki constituency nga ke development ka klempoi hapo melim when he was still a Congress MLA even till the other day chief minister janman umanai upoi samilim constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim tedang shen udang wan UI kata floriculture of 246 tolong ka rhetorics that has been created ka rhetorics that is being development is something development kalong equal kata te na yakren ki number ba mantap biladon hakiyang kasem jonga Congress party has not been able to keep their flock together iba manuel isuan ra ya ke kepala dep keren kepala dep keren di minister pa ya kata te na ya buri Henry kata ke ong jong i development without governance tingam Kadi kata bo piong mo tambah long picture ni mo kadi bo I'm 100% with but scam on the parliamentary democracy that functions mo temtang ngi don ka opposition ngi don ka treasury bench temtang lada ka telot no ka opposition te kadehi kadai tang ka opposition kepala ban kedo ya ki jing duna ki jing don kam jong pai ba ya ka sarkar